እኔ ግን የምለው ነገር ዋናን ሀሳቡ በርባዴ tokko ilmoo kootiif idaa akkanaa gatee irratti gatee hin deemu. Irratti gateetis ilaalu. Akka tasaqayyoos hin barbaadu. Kan ani barbaadu ilmoon koo anuma irratti yaa hafu. Ilmoon koo waan isaaf tolu, waan isa barbaachisu yaa argatu. Bakka Waaqayyo bakka gaarii naaf haa geechisu. Kanan jedha. Itti aansee immoo waanan jechuu barbaadu abbaan koo idaa guddaa narratti gate. Idaan danda'ee hin baanne dhukkuba guddaa narratti gate garuu Waaqayyo qalal godhee na carrifachiiseera. Si'achitti maa mormi koo hin cinne ilmoo kootiif akkatti idaa akkanaan kennu. Bakka tokko inni lammaffaan immoo nagaa ይበቃ ወታደር ነቦዴ ንረት ተፈራረቀ ወታደር ነዱራ ማረጋን አርጋቴስ ማረጋን ነርገኔስ አናረት ተፈራረቀ አማ ከነ ቦዳ ጅሩስ አማ ማረጋ አርጋቱት አማ ከነ ዱራ ጅሩስ አማ ማረጋ አርጋቱት amma isaan iddoo gaarii ga'anitti ani jecha quuqamaadhaan jecha hin taaneen alwaaltadhaan jecha sammuu nama dhukkubsuun jechi mar'imaan nama gubuun akka mar'imaan nama madaa'u kan godhuun akka barbaadametti gifii hin jirre hojjetamaati. Gifii amma kana hin jedhamne gifii amma xiqqii ga'oo narratti godhame maal ilmoo namaa akkamitti akkana godha? Maal ilmoo namaati moo ilmoon namaa akkamitti namaa yaada? Ishii kan namni namaa yaada eenyuun namaa yaada? Insasaan namaa yaada? Dhagaan kun namaaf yaada? Mukni caakkaa kana keessaa namaaf yaada? Kan namni namaa yaada eenyuun namaa yaada? Kan waan nama raarraani kan waan nama san raarra'ee akka yaadu namaa hin goone akka namaa raarra'u akka nama hin goone kan hin goone eenyuun namaa godha? Kan waan dafee namaa hin dhaqqabne eenyuun namaa dhaqqaba? Waan garuu guyyaa qaba hin dhaqqaba. Waan garuu guyyaa qaba irraarra hin godha. Namni sammuu qabu akkamitti sammuun isaa yaadne? Namni ilmoo qabu ilmoo ofiitiif akkamitti yaadne? Lakki wanni kun boru ilmoo keenya ga'a. Lakki wanni kun boru nu gaafachiisa. Lakki wanni kun dhala keenya miidha. Namni sammuu qabu akkamitti kana yaadne? Ishi kan namni namaa yaadne eenyuun namaa yaada? Ishi kan namni kana dhassabne eenyuun namaa dhassaba? Nagaa jedhani bakka fuula kootirra hin jiru. Gogaa kootirra hin jiru. Dhiiga koo keessa hin jiru. Kan akka isaan jaalanne kan akka isaan nama wajjin hin jiraanne han jechisiisu. Timbaari kootirratti hin barreeffamne. Akka namni na wajjin walii galee waliin hin ta'ine akka nama wajjin walii galee wajjin hojjenne kan jedhu asirratti hin barreeffamne. Maaliif kana godhama? Lakki akka namaatti yaada. Waa inni soo ta'e karaa ayyaantuutti inni soo ta'e karaa taabota 40 inni soo ta'e bakka nageera narraa dhaaba. Ayyaantuudhaan soo ta'e achumatti hingaa bakka hingaa. Kana caalaa lakkii kan jedhee kan humnaan ani isa ajjeesu malee hin ta'u kan jedhu hin jiru. Nagaa ergeedhe namni tokko hingaa bakka. Waan iyyechaaf dhaqqaba ndoom waan nama lakkii ani barbaadu jedheef dhaqqaba ndoom waan lakkii ani waaqa sodaadha namni natti hafu lakki naatti hafu kan waaqan bulli kan nama kabaju kan uumaan beeyne waan nu hin gargaara duru maan
maal gochuun narra jira ishee akkam godhuun narra jira akkam ta'uun narra jira jiraachuuf hojjedhee jiraachuuf akkam ta'uun narra jira maali ayyaantuun ana bichaadha kan waaqa baatu ana bichaadha meeqaatamatu jira hojii meeqaan hojjetu meeqaatamatu jira humni kana caalaa humni waaqa hanjiru lafa kanarraa muti namarraa muti waaqarra jira lakkii an jedhee waaqa utaalee waaqa nammiidha kan jedhu jiraate kara waaqatti adeemu anarraa haabu waan nu daandii qaba quufa dhaabe kennaaf ለጥጋበኛም ጥጋበኛ አለ እኔ እግዚአብሔርን አላውቅም እግዚአብሔርን እንደዚህ ወገዋለሁ ብሎ የሚሄድ ሰው ካለ ለጥጋበኛም ጥጋበኛ አለ ከኔ በቃ ይበቃ የመጨረሻ ይብቃ አዎ ኤችአይቪ ከዚህ በፊት ትውልድ በቃ በኔ ይብቃ የሚል መፈክር ተደረገው ነበር ኤችአይቪን ለመከላከል ኤችአይቪን ለመዋጋት ማለት ነው አሁን ደግሞ ይሄ ነገር በቃ በኔ ይብቃ የሚለውን ነገር ማቆም አለብን ይበቃል አገር የምታድገው በጦርነትና አንድ ሰው በማቅሰል ወይንም በመግደል አይደለም አገር የምታድገው በእንደዚህ አይነት እንትን አይደለም በተለያየ መልኩ ታድጋለች በተለያየ አካሄድ ታድጋለች ኢትዮጵያ መንገድ አላት ቅያስም ትቀይሳለች በፈለገችው አይነት መንገድ ትቀይሳለች ይበቃል ነው ወገን ጠላት አይደለም እኮ ወገን ኢትዮጵያዊ ነኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያደግኩት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የተወለድኩት ሰው ሀገር ቢሆን ይሄን ተከብሬ ነበር መኖሩ ይበቃል ሰላም ነው እንዴት ነው አላህ አባቴ አይ ትንሽ ነፋስ ላገኝ ብዬ ነው እንጂ ከማንም ሳይሆን ከስልክ ጋር ነው ማወራው አዎ እንደዛ ነው አባቴ እና ማለት የምፈልገው ነገር ለሁላችንም ለሁሉም ሰላም ነው የሚያስፈልገው ሰላም ካለ በእግዚአብሔር ቤት መንገድ አለ መኖርን የሚያክል ነገር የለም ይብቃ በቃኝ ያልኩትም ለዚህ ነው በቃ ግዴታ ግርምሽ ሁሉን ነገር አጥቶ ባዶን ቀርቶ ይቀመጥ የሚል ህግም የለም እንደገና ይሰጠው ተብሎ በቆይታም የሚሰጠኝ ነገር የሚያስከለክል ህግም የለም ስለዚህ በሱም ብቻ ሳይሆን ይበቃኛል እኔ እስከመጨረሻው ደክሞኛል መድከም ብቻ አይደለም ይሄ አዋጭ መንገድም አይደለም ለኔም ለትውልድም በሚመቸው መንገድ ይሁን ብያለሁ ስለዚህ እኔ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ መንግስትነት ብቻ ሳይሆን ይበቃኛል ሁሉም አውቋል ዓለም አውቋል ፀሐይ ሞቋል ማስተዳደር አይችልም የሚባለውን ነገር ለ4 አመት 5 አመት ድረስ ታይቷል ይሄን ከጀመርኩ 6 አመቴ ነው መሰለኝ 6 አመት ድረስ እንግዲህ አጫሉ ከሞተበት በፊት ነው ይሄን ጀመርነው ከሞተበት በፊት ጀምረን እስካሁን ድረስ ያስተዳደርን ያለነው እያደረኩ ያለሁት ምን ነው ከዛ ጊዜ ጀምሮ እስከ ዛሬ እንግዲህ
ሀገር ማስተዳደር አይችልም፣ መምራት አይችልም የሚሉት ነገር እየመራው ነው ያለሁት፣ እያስተዳደርኩ ነው ያለሁት። ይሄ ደግሞ አይ አትችልም፣ ማንበብ አትችልም፣ አዎ ማንበብ አልችልም፣ መሀይም ዶማ ነኝ፣ ይቅርብኝ ብዬ ትቻለሁ ብያለሁ ነው። ያን መተው ሳይሆን ምንድን ነው ከነበጭራሹ ነው መተው ሳይሆን እየሰራሁም ነው ያለሁት። ደግሞ እኮ እያስተዳደርኩም ነው ያለሁት። ደግሞ እኮ እያደረኩም ነው ደግሞ ያለሁት። በቃ ይቅርብኝ ብዬ ስተው ይመጣል አንዱ በዚህ ጋር እንደዚህ በዚህ ጋር እንደዚህ ሆነ። እንዴ አትችልም ከተባለ አትችልም ነው፣ ማቆም ነው ማቆም ነው። መጥቶ መጠየቅ አይችልም። ለምን ጠይቀኛል? ለምን ይነካካኛል? አይችልም ከተባለ ያ ሰው ተንቆ ይተውታል። አልቻለማ ምን ያደርጉታል? ስላልቻለ ትተውት እነሱ በሚችሉበት መንገድ ይሄዱና የሚችለውን ሰው ነው መጠየቅ ያለባቸው፣ ማሰራት ያለባቸው ማለት። እኔን እያሰራኝ አትችልም፣ እንደዚህ አትሆንም፣ እኖራለሁ እኔ እስክቆስል ምን ማለት ነው? በቃ ያም ሳይሆን እንደዚህ አይነት አካሄድ ጥሩ አይደለም። መቆረጥ አለበት፣ መቆም አለበት። ከዚህ ሰዓት ጀምሬ እኔም በቃኝ አቁሜያለሁ ብዬ ተናግሬያለሁ። አሁንም በቃኝ ነው በቃ።